le avea o mtata faitau na e faitau tala nei e se senga o faitau tala malo pa I mea o lo tusi mei tala nei e se senga lo whanau ia e te lea le se senga ia pe whanau tala te la o Faasoa o te le faitau al tusi pa ia marikenese le whaaringa o te nofo faitau fuila ia e tuli tau si o ia tala lo tuli tusi pa ia o tala ia Tavita, tala o Mose, o tala i Osua, o tala o Perfetta. Se ia o lava le tala le tatua li whaola. Pela ngā te muri ta iai. O warula ia lei no whanga fula, ia le sa tupu ai nei vavenga, mo me sa whiawhia le whaola. Pela i nāt le pe ia wai whaitau al tusi nei, o ngā ngopule o e whamatala i o e lava langona. Ia whaitau I le ai, ale watu la le au lewa I loa le tala, mata I fole ko la ko tu kilo ka ai mo ia o inala pi ole e broad ai lola le ia lo malama ia tulanga le pe fa fengo fi e foi le ia Faasoa ina le o le fengo le tu ile awala fengo fi em fa e una malama le tamiti fitu tau e se ia o tangata matua io pe tulanga na ia sale le o te tonu lava ia o le ai lava se o ngā mea se tulo fu le I tala I tono tuspa I o tele I o iai e o lava I vai ese vai sa wha malolo ina Iesu le pela I po le tangata pole le tawaso le vai o se loa le vai o patisepa se o fuera le vai papatiso na papatiso le li whaola e Ioane ia sa tae le fuera pitipita ma tofu ai fuila ia mo o tono lava so Spain o tiano e le vai tafe o tala fuera papatiso ai fui ai fui ne tangata Samoa e fio atu le papatiso ai Alei se fai au nei se io wan pole so swang o fai mato paptiso ma nei lunga le vai le ta o vai masima se singa o faptalanga le mele ta e se mele ta o vai masima ia o vai masima po ta o le sami mate Samoan sami mate ia o sami ia o te mawai o lalo lava le onga I lalo al whaatusi unga al sami mate o inale ye ko morom so tomo le fo ye whaatusi al tōru o lota le li tupo masima pela ngale le masima atoa le a fo ia le alai ona I tutono le sami o le sami lea e le ise me me whai ona maa ngoto ai o mea malava ye e ope opea it's very maa losi o le asset fo le onga le masima ia e ai fo ia wha perfetanga e foi tustu singa e alai ona salai ona masima ia foi ia maule ia foi mai o taimi lava foi ia ngalo ele sami mate le io fai longa foi la le wala tal tu fio mai pata ia foi la isi fa perfetang al taimi ia na ta tafe o vai ia ka kilo kwai ele o ngalo el taimi lo no inga lo taimi a pe o tulanga la vai mama o foi lele ona pe e tau o ile tau I umele vai fo le sami e fiwate e foi tau e tono le fo pa ile tu e o lo wa drive o lo nga tu o ila le pe e tifanga ia o I foi le sami mate o I uma ile vai o vitala le paptiso le di faola ko se tafe me lunga sami o karilaia sa wa nga ila lo sami o vitana ai fai umelo le sami mate ia no foi lo la ia le penga talo le o le tau o le manmasa lea na fausia Solomona o le ai mo malepe to maila ia lea to fausanga ronda lua te mine wala to ia se manmasa lenta ua lena to fausia faalua herota ia sa le mantuo e faalua na faatafuna ina ia manmal mo le sa ile stafanga I papelonia ia manmal falanga ina lona lua le ia ia herota le faleanga la ile manumal o toenga la manumal le papa tu le tele na vai atu le wailing wall o toenga la ngal papa ia atu ese si tu falsa o malepe la falsa a toela o toenga falsa ia la ma yuta ia pe malepe pe talepe pe a o lo ia per mamalu le tua e te tu sale le ka ko local ka falsa fulile ia mareo yuta ia te talo I papo te talo lea telefone ia va venga telefone tu fulele o fata tolu na felo tangata on oi e malu usu e o pong ia yuta ia te talo ia so asu e fanau e su el papo te talo ia e foi nisi wo fai mai o le foi tupua
Yo, ia ala fa mai Solomon ato wasi mai Jerusalem. Ko mai le maru ka ko ke vin ka ko kalo yo le winga ko ngwale e fa punga le Solomon. Le maru le ia le ngata fa na tulanga. Ia no fuanga ia na tele na fa fio ile li fa alo te me fa ngala na ia fo ia mission na langa ministry. Ina fo ia le nga mai te tantane fo le nga mai tau le am fa mai te ne tantane sa tau na ia le ngata ina o tumtumu fo fa sale fo ina mai ele nganga Yesu ina u Faasoa le lua ye ko tasil man ia yo ia le ngata foi na yo ina fo ia le ngalwa ku Yesu o wa ku fa tau tangata me tutono fa sa o i fai mo fisu nga tupe vole ia le ngala ku pa fo sa samo matuli ese mai e tele ala fa mo le ton tus po ia o le patino tonu lava vai tonu ale wa fa silia na ia tu le ma pa petele ia man tu fo o temen fa ta fu na le ia malumar ia o pe fatafu nei mo mo nga ine pukanes vale ni ta fianga foi papelonia ia ko maila ia le toi fau le mi herot yo ia temo herot temina herot le fatafu nei lona lua le folan ko fau le sa foi ia ne mi so so ni foi la ia de ia tele foi la pulenga na mo temina e pulenga fale ala people va na ottoman ia o mai roma tele ala ia fedu ia inga na i tonu ono pulenga ia o malu foi la le e titilo e faishinga maua lalo le alu tutonu le alu mai lalo underground e fai mai o asola o fatafuna ina le manu e pe e nga nga fakafunga e ko e fawe lunga pute top on top of le nga me fa me mo no fo inga o sa li foi nga ko fo ngores fa so solo do ai alu la ye e ke wa ko alu lalo ya la ta fele vai ia nga kilo fo del kuspa ia pola ko un pa nga kusila fa fa mai o le café de vai ia kilo fo nga fa mai o le vai nga edel kamo eskia ia o kai no fo le o le vai ko ngale ia le wo relate le ia la mo le tono le fo pa ia le tua ia kan fo de ok sa vai ia mo fa Manuia mai se la volta tonia Israel o totel tu le poila to e tu silima fa masino mo fa fo itala voila ia le ele fi face ele ma se si wo ko Israel yo ele ma se si avo le wo to Israel pe fo le winga fo na ia pokalamo lo tam fo le invite me sa ta tu ta sta mo yo ma yes ole nu ulia ana fa apea e ta o promise land nga promise se tupu se perfecta o se minister po se polimia nga kau ia les ke nga lang promise sa ole tu it's a promise land no wingo me tau le tua o fe nga le tua so I look at that way o ai ala tanga tabole le ola na ia foi su enga se skola wal teno tan for me es le Israel no name le sa el yasola o la o na ia faitaria o Israel wa Israel teno ta ua fo ia te lau Faasoa e tele vavenga ngō whai le tua ia te umalo ai ngi tutono Israel tele whaalinga tele vaenga ua uva ai e tono Israel ua wha mausali mo wha tai tono e lo tanga o ina fo ila e tele na ufta lai mo o ngofua mo Faasoa o ai fo lau tangata o e whai whai au pe whai mai e pe pelo manane o la o e na ia ai le tu rai e le tau fi pe au ia le ufta lai mo no fo le e whamatala o konga ile old city pole man tu wai ona la o tau sa fenga ia so na mua il temo Britania le o tau temo lomba ia o luma maila ona tam fele fese vai nga fu ile onga e no fo fatasi ai utaia malito in ala piro Palestina ia kama ia e kuai tala fa sol pito ngo mai fa kasi me ke minga ia man ko fo kala vo le ya ka vikam ko dia ka ya Filistia e pe kau mai aka me ia sula ia o sangare Filistia o sa wale o o Palestina ta ka ko kilo fo le i pe ke minga ia o vai fala mal o vai fala to tono le o city le o kuata utaia o kuata motriciano ia mar kuata la avele e vai flo au Armenia o le tunu e ta folusia Armenia ia ole nation mua le mo fa Cristiano mua tadia fa Cristiano Armenia ngala ye sila to kuata le ye a watu la tasias o kwala Cristiano o ta to pito fa Cristiano le ye le tu ngama o le faula le ye Coluse ba ngoma le ala Coluse
Vaenga umana men famsino I Pilato tulang whapena. Tamalanga ia le tatu kuata. Arwaka whalale iutaya. Ia le manmalo Solomona. Ia whalale iutaya ia o iai. Ia Mosaleme tane ngō atu o ilunga inga pito lunga manuman. La ia la tō whalsāpule ta ua mosiki. Ia e whalala tō whale oa. Ia e aluala everyday. Ia kai e ka kela kwa aka kami aku I ole iutaya. Kami mai I Mosaleme ka amina koe whaataule. E pani o ia ai savari mea se turo le situ ia pe waka e puli ala ka ferwa e fuile le onga pe waka masangi la ise me popole ai la ise me e avoya e atu bala I fu Fel fani na tanatan ia ola no fo fel fani man to fo ia o kamale o so termino le propaganda o ko nga news po le bota ia fo ia au sei nel to te lo tangat ia ala vo fa mele fio pa ia le tu e ia te ni la mai me sa fa se ava kun me se fa me sa se tu lo e pelo ingale pi ke ki kilo ia o fulfill ai se te leo o biblical prophecies fo le a kama mala malola ia o le so come te me ka po le fo le waka I loa le waka masangi le ia I faingo o me a tu po vive se tu a file mu ia ona la ole e tilo tau te pwede vai fine ola e popole fa peke ola kule si e ia me tupu pe fe au Samoa e ele au tau ai ma e leu fa a me vai ia le te miuma Fisi ata tango fila fa pasene le iutaya le Christianity male Mosaleme la o ai o maua pasene e ta ilo ala ia tono ai Jerusalem wa faitaunga ia ai tailenga ia tau sangan tene wa se fulu miliona le ka wa fa ia to ai taia I tono ai Israel la to ia mantu fala o le telefone la va o Israel e ia va o tanto Israel no foi nga Palestina le ta o West Bank e fa city a fulele e patino mo tangata Palestina ia se vai a fa ma fa o foi le te tono pole fitus fu pasene iutaia duas fu lima ia e foi ia Mosaleme pe todos fu foi ia maka kurola pe nga se lima le a tono fu la talata se fu pasene ia le Cristiano le ti ata to Cristiano I to tonu o le nupa ia le ata te tarno ai e le titia Cristiano ia la tite Cristiano wa taulo Cristiano ia la to ia te tonu le di faolo Yesu Cristo man to foi ole iutaia mala fo man Mosaleme le e se wala tuta po inga le te tonu ia Yesu Cristo yo tulanga na ola to wai o fa wa tawino Cristiano ia foi la iutaia o Cristiano le ta o Messianic Jews ia foi ia tangata Mosaleme o ia tangata alapi e ta o Cristiano alapi le no foi tono Betlema o Nasareta manisi o nano fuanga ia baba ayu mai la toyo tanta Cristiano ai alapi wali liu ia amen o te dia fala to fulele ele fa pena Mosaleme me light o ia tu puanga ia o la ko ia tu o kan kongo kala inga Yesu ia tamun muli mari e fiola fala la to ia e o ilot e o falsa ia wa pe o tono ai o sala e tolu lava ta puanga ta ulo iutaia lo ngoingo sunako wa talo ia ta no lo Mosaleme ki alu musiki ia ta ulo ka ko fulo le church alu lo el falsa e ke lo fiela el falsa e tu al coruse ke lo fiela sunako e tu wale le fetua ta victa pe tu al fontu tunga mori vole le valu menoro ia mal musiki lo la pe fa afa masina vo ngale lo na ilo tumtumu pe la ngai ke lo le senga o le tau Israel o le tau mona fili o le tau mo tangata ese lo tangata Israel po tangata iutaia o Samoa o la vevesi Samoa koe kawaka ko ia o la justu sili mata to ia so isa way fati lo no winga a wale ango mai fuka ko i fix mo tato ia si manga e ka ko fasila au ia ngo papenga la o Kenya usielo lima tiki lo fa per kanga populacion ale to la fa mai to vai apula o fa Manuia lo no fa Manuia o fa mala fa ia ka ko fa ke la kulanga o no vai foi que Cristiano ho le pe bo
ele fiunga le tu pe alo ye fude le pe wa e no fwa le li malama matulanga pa pena o ta mo o te fai tele no ona o meta ule tua o te tonu fo ia langa o le tele o no fuanga o ai o no fuanga be vesi pe fona tau ala fai la loikas ia o ina mo ke operator ia wo ole o nga fo le tu ye o le bon kakao ka ruai pe fa o puse fa fai mo fie ia o te tonu fo pupu nga le tu ia me so nga pa ia tia le ala yanga nga fa sa o ina me le ono ia wo ba ia fo tu ta o tawa ia tele yo me fia ngai when it's a war there's a lot of things that can kill oi tangata feoti o tamai o ma tua o be uma fa pena ia ele se me afo ia mantu fo ia utai ma Palestina ia ngatau mai lava ila aso se yo o mai lava ia la foi sila foi le tua i me o lo fai lo nanu o le pokala me ia le tua mo lo nanu o ia ula ia titio fa kirisiano ona o le matenga lo e fata si matanga tele te tonu fa kirisiano po Yesu Kristo e ai foi la ni si fai mai ana wa talia e utai Yesu Kristo o mo se file mu o le lai tu o ko fesiri la ele tanga te me o file mu va nga te ana Yesu Kristo o file mu lo a ngo file mu lo si o manga file mu le na fa nga malo te pe fa wa te Yesu Kristo ya man tu fo le li fa fa mai fa la tala mai o fili ye fa manga lo tu lo no winga e fa manga lo isa e do fili le lo isa la e kadielo yu te Yesu Kristo lo winga fa manga lo uma fili ngo le isa la o la wi fo la te tu no o le tene tali ai e yu te le di fa o le Yesu Kristo lo te fi mai ai lo malalang we na te tiro ma fu le yo o la ai fo la ni so la la ya o ia tua e fa tu ta tu ia bai okay lo foi o la mala le ia yu tai ni me uma o le si vai nga e manga ia le talu ta o la fa fisid a ti tio le tu la e pele ile value le toto o le fa ta wa ino le toto a ti tilo tu nei prisoner trade life e tolu fita yu tai e mai pe fita chala al wakura fe fase la o Palestina ko so le ratio nga kasi le sala elo ko ki kia fase la o Palestina e suia o inala te lo ai le se o le value o le tu ainga ia o tangata foi nei tu la pa o mai i le lalo lang pa mai travel e mua ila tu check in la ko embassies afa peo Thailand peo fese meo ngai Asia ngara ko kama ia check in la ko impossible me o makole i Filipino o makole kusela ilo mama isela le mele ye yo tangata le ka fa lo la pe fe pola se me tula mai pape ke wala ilo se isela elu te tono o Indonesia o Thailand tu dai pa como ko eva po fe ke le ilo po fe ke ye e o ma Yesu yo ka fisi le kai está todo muy atuno porque o cara ilo se venga aí ao estádio pois ele vai lá com a fisi de mo mai o anga me na foi aí pe fa ta telefona United tilo e foi ele tá o le totori utaja e fai sina mo walunga male manga lona tolu ai o telefone fisi e alaia o ngai tangia ele lalo langi utaja ono fatutua Pamo la bo fa pito le tu ni tanga o le ale me wa yanga ka ku ka ko tu le pa o le fala o mua le ngai Joseph e se lo fa ya yuta a sa lo pingo ki yo o ki le fala o mua yo a sa fala o lo ngua sa lo fa slave ya se la ko mo se mai o le pa unga la ngai ko pito o mo balenga sa ne pukanesa de no mata utia le tele o mo fena sa wa inga ele lo po fe ia presidente ka to si tu la wo fena Iraq ia mana fa solo mai va inga yo la Turkey la ottoman se o mo fa ya loma le loma ia ba ia ko le Europa ia palacia loma ko ska me le to Italia ia Malaysia mania hitila
Yo. Yeah. Ala vai so ifua ia isala yo tulanga ka kilo ifulele. E falong tata lava mane te tunu le fala. Ala te ba tuelo fangia ele tulo na no ufulele. Ilo fola tulanga ia la ave sela lo tu fulele olo walo fai itanga tayuta ai tu tilo na tulanga na ile mena fai hitila. Yeah. Ia wala tsa iba fali mai. Yeah. Le tula ke me tawilo ngolo. O fapea ana le fai hitila ile mele tanga tane. Fape fea tatu neva te. Pe wo pu le tele la langi e tangata le tatu tatu li faula. O fapea. O le tangi la vaio o Israelu ele te tono ya Yesu. O le avano tono ala le tatu tatu kibisiano. O le mawal tatu avano temine e wala le ya Yesu Kiriso le ala mono pumon. Awaka ke popole tele ya yuta ya langa ya temi le tu ya na voisa fa dinga fa me mo pikila ko feeling fa me tai spurwa fa mai tu ai yo le ala ka popole yo au kamale o la wai lo la lo ke lo le ya ya e pa o le si foi lan e le me fa un tatu watu ka kwa kusa ya yuta ya ta o tu Yesu Kristo o la i lo langa o Yesu o le yuta o na so o yuta ya o fa ke visiano ma fu mai o fa yuta ya le tuan so la mala le ya la tu o tangata foi nei e ata mamai e su e tusi e le ise pano volele o ina te lo fa monianga le tu volele e tele foi la e archi foi la le uli tu spaia e pe la foi ya la tu Faasoa volele tu spaia volele ona pelo o tangata su ai pa wala le tusi he pe ta mai fai taua e telefono lo fari o kako gospel por old le New Testament e pe fe la uri fai tanga wa ke me fai ka ko ke lo kako fai ka u e you are ko ya mo converter ya afapela e o tatu e mana ta ule li fa ola ya yuta e le ma fai ka ko ka ko sa ola yuta ka ke ka milo itu ko yuta ke ko ke support ka mai tatu talom ana pung e support kama o kamala yo leo sa o wala ko yuka o no le ka ule le message about ya Yesu Kiriso wai lo ngana e lo fa perfectanga ka o ya mela sa le Old Testament ngavalo i pe perform ka fa pula fu e ke te le te tonu tamo ya o ke me kala ngo ai kama i la to alo mala ko fanga e lo le ya yuta yo laila lo le tula fona Moses o maltemine fenga tuai o le fenga la fenga matawa o ngala ya le nifo tau le mata toto la e ya temine pero ngotawa e tadi lo Yesu o sui a koa ala la ngo fala ko fenga tuai o foi ya o telefea o ka ko i ka ko ye ku ele ngata i America Australia New Zealand afa pe sin fala de la de tu o puro ka ko ina yola la mai la ia le fai susu ave function o dia nga mai polale o ave le tu fa pui o ola e fai mai e mo ko kere nga ngaso kasi e oko le aya ni sia function o nga si sea oko e kamala e pawa nga le va nga e me fai ai o na ngata me e pule tangata ni e ke fa oro le otides ka funga out tau masui tau masui a foi le ko e kauia e maka ngifo e kawanka ale nu ole tu o le ala e pi telefone le o testamentale e o la tangata ni yes o le ai tu no le Old Testament ya kamaya e Manuia la whanongo me tatu o Kirisiano. Nau tatu wala Christianity e me ka o le New Testament. Ia a mantua foi la oe. A le ese Old Testament, e le ese New Testament. A le ese crucifixion, e le ese resurrection. Le mo ka ko salvation longo inga. E le mo faya e ka kawanga e link up of la ignore me e utaya yo tatu of ka ko New Testament. Ano ka ko Kirisiano. O tatu fa tumunga ka follow Yesu Kristo fa mai i ka ko fa mangalo. Nenga le ke vai sur ke e alu sur le kungu i nga ka ko fa pe fa mai o la sur ke ya paku we
O le se senga nga. O ina fo e te ilo le ngalua le ngang pa i te tono le nu o le tua. Wa e telo matanga o ina tangata le te tonu ya Yesu. Ono fuanga na whea i ele di whaola. Whai ana wha marolonga. Ai lako inga ile a fo i. Ngwhai wawe. O kanga ka Mosalemi le wa aia. O kanga ka re kongi ya Yesu. Ai lako nunga le mongo o li veri kelo isi wa ngale whewhia le di whaola. E linga ka kilisiang. Ia kele whalangi se whai mai o ngā lai mawa tupe o la fo i kilo fo lele o ngō me kau turis. Lako ia wai. O ile ke lo lenga lua le nganga pa i o le tua. Ona, ia mausali, ma le leilei vaenga, i o mai ona tangata, po ila tua mune, o le iei wha maumonga, o le iei no fuanga. Lea sa tutupu i le vai teimi, wa lua a whei tausanga taluai, o lea lava iei. O le si vai tūlanga o tu lai pepe e, o leo e ele tusi. O maula ia mano fuanga i e wha maoni ele tusi. Pata teinga. Ya no wola fo au falonga tala ya moso ma paula tala ya vaya anga ule o ai fala adu o kele no le kulanga va mo ya la se ye mos ya ka kana ku o de mo ngo vaya le waka va ai ku se o fa kasi ele tradition ya male model ke minge pe fa maonge wa telo tapu telo tetonu e o fa samo po kam faya po le pe esele le traditional mar vanga le ona fa me wow samo o tau no tala le o to te a wai e ka kawan ka ko malama ia na ngole o le tene tu rua le valo ia le e tu po Samoa e le fai lan ka ko e ka kawan ka ko manku o fuli pa pia ki kilo ka voi pi se me fuli le e tu le anga le ai ale wa Samoa ka ko fora ko ngakala ngoi kala ngoa i kamai ai ngavalo ia le wa ai le po le tu rua Yo, Maria Bona lang ale wo ka ya na funu. Ya, ai fai ka ngi fo Ezekiel. E kai fa penga fo na talango Jerusalem o da lo toto fo mo ele tu o ka fo da walam so so ni ile tu de ngo ya Jerusalem o ta maita. Kai ku sa kala le na funu. O le amatanga o le tau le fa pena fa oso mai le temi o sapat. O e taman tuan men. Ya, sa le leia o la so fituna o ke to palua fe lua tolu. O le so fa inga i taua mai o tala fa so pitoaia i utaia o so sapat e o so fa i ona io e malama le fili e matangata so fa i ona aso i ele ngalu lua tata i utaia e no foi fale e fai tete ale i utaia e ferwa i la so lang sapat e mamalu de tau singa le utaia lang sapat e le ferwa i se taavale e sava vali uma o sunako ke vele solo pe o vai solo ya solo i utatu ai ni so vai sau se solo le se taavale ferwa e pa wa ka vale ferwa io ka vale cristiano ma Mosalemi o le ausul sa ya la so sa pakinga ya ka ko ai pe ko fu le wa ari utaia e sava vali te vai e le ai se panoa le ai fale kalaia atunu ato. The government, everything is closed. Paua na i fale i tatala, i o fale alapi, ma fale Christian. Tainga i whaatau. Ale taulanga atoa ia, male nuu atoa e leise me e o matangata e sunako. Ia, o tutonu ala i ele i Jerusalem, e meno te iai. Ia, ai vanganala i sino whanga fulele wa ia isi uta i ele tausi sapat, e ia isi tu ai, ngama tuhu e skuru rua tu ai. E lau whafiu, e lau whalong tata, kamo foi de kuska ola wari foi la ia lenga na afia le tau le la sofitu o ke top ia nga ia foi na la usoli sa paki nga taton kai kongo pesa e mai tawina sa ele siva lenga fai nga vunga le Nova Festival ia nga ilo le leia i utaia la wari isa fai le siva e a winga siva ai fai e polas falidi saula les fai nga ila so tona wow ingar sivale yang lau ona nam lau kifa boleh se malo se angele se le ngar e ke amsa o ele ngutu al fana la uma dei lo manku ele ke ona o le no pola tunga ya tu planga yo ale tu planga la vale te manga ma wal to se la lima sule la tong malie wa ino fo ngale sa fe sivale tolu tau sango fe ngai utai ma tau le te lei lope i se aso na pa u ele
le value o sekeli wale ngonga tupe te o sekeli sheko mantua so tunu lava fenga mantawa ka wanga me I lo pe drop la le rate al tolu tau sanga le fenga ai mase pe ngai sene foi na palase la lo sekeli ngai ke lo ai langa stable economy terminator no Jerusalem le algo le puri no ia to fa yalu o fale wo o fo ia totono o awala matulanga fa pena vole le wai o te le o le plan ia terminate ia o no ula lai pena fa si le fo le fa tama ia tele la vai na se sonia ko malo fa tasi le ia mato e ia tunu fo le donate ia pe tulanga na ai o fa mo le ia Israel terminate le tumana mi Israel fa nga malo la Hamas la tote e governing nga ia to no ayo casa ele to na fenga malo wa ole Hamas le ngonga la ko fenga malo ia Palestine or confusion for na wadi ia se ba ku se fa te tinga to lo lava lo ngutu la le la fa nga ta to no Samoa afa pe yo o polu atoa yo o Israel ia atuale pata atoa la se la ku yo loko fanga ka mi loko la mano e kasala nga o ia ia falla tai malai tule pata sawanga mu fanu kasi ngai to the West Bank Palestina e se vola ko fainga malo okay sawanga ilalo I pe la kalaka mai lalo I fale ula mamali ia o le si voi kunga Palestina e se vola ko fainga malo au kanga kakasia ayanga ia iskama isela elu ia ole winga o kala vole afa penge feme e fulile de mere vive se ka po me fili Palestina o fio fainga malo ia le ke ma e fuli o kasa o le West Bank le o po ilanga o kanga kai kas ai falo ara le piko kanga kai e felo ko ai foi ia en kanga budile e au voia e au fa kasi pe e se wela ko ia la lo Faasoa mai I le vanga le ia se fa ila sa tala ta tu ila to le fe mai la tu te la ngo ina Palestina ia mantua po elango ka kona tu kim kalase ia le right to tangata ia lo wia ia ta tawe e fa le waila we fa la o ia na taitunu e ka foi langa ia ni se te la o fu ia la ngona pe ko tatu fa le lango tatu isela e foi la te fa ia la o tulanga ia ka ko falo ala o ai tonu ala le tu la Manuia fa na ni vanga titilo la ta sawa ia tu la pa atunu ai fala putonga tangata uma la fi e fete Israel la de fi terminate really tangata abaila tu Afrika atoa ele ai mani se fi Israel ma ko ai male pe mo ka ri do por ko nga mele banga ngala tunu Afrika la lango Israel pe la Ethiopia ia e se meu fale tu la okay ya me ya man ko foi Ethiopia pe ngali ni si tribe po Israel wo ngali sa wo to do solmona tenho se ia Bale vanga tonu la le fokua recognize ni Israel no Somaliland deve besi ai nei ia tasi la na tunu ala pio lewa o recognize Israel ni pela lo fai lo singa fia ngai nga fo e te le foi la le tuna wa no pasia mo wa ia foi lo singa fia ngai nga Israel ia masi vai to la foi la wa feita mai to tele o tunu ala ono le tula ia atele ala melen ma fo Israel fai ona fai I lo singa fia ngai nga ko mo fai au se upula tangata filu atu nga lue o se tangata foi fila ko lang long su e pi hand picked foi dili okay o le na to tele o tangata la to fa fo ia la utala tu le vale o Palestina ma mo na no tu o o le triple la ala e pau ale o le anga pin fai ona no fo tonu Jerusalem na lue fa se mai utalia na o tangata Palestina e triple ala ele mo fenga sa ula ku kito o watu Jerusalem ele mo fenga sa ula Yoritana ele fenga la ku sa ele mo fenga sa ula tu pai pole ale milionaire pole ale tu pe matelo te mau ainga e fa mai ka Palestina e vave e mausalie mau al mato no foanga de lang na no isia tinga ala me foi la ngai feita mai tanga ta ela to ona e fa mo nga fa spirituals la ya la to ele mau isia ala o la to ele tala o la to foi ele mau
O le situlanga ia o te fieta noia Ierusalema, mo mita Ierusalema. Man tofo ia Mohammed le perfeta ala wali ila Muslim. Ngalui o i Mecca, ngalui Saudi Arabia pe ngal. Tofo i mea Ierusalema, alu alo ia suide lang, fa Ierusalema, fa Utaya. Mga uman mga ori de faito lang. He's right here. Yo, ngo fesidi vole ia fa koi o sole. O te mana o miela se si mau e wha maoni e pe mo i o whaitoa rea, ia mai relo wha te teinga wha mai Amerika. A whanga la ko roketi, e oi lalo i Florida. E lesi ona whanga mai sesi tūlanga. Lucia, e oanga i Georgia. Lesi whea tunu tua oi, e whapena fo i Saina, whapena ia awala vai. O ia la Israel. O Ierusalema, ia. O i ngal whaitoa. Ia koe si malo e kamare mau fore fa mai na wompa tiso Yesu ko savari mere dunga anta tala le tu fai to langi au mai nga pa ya. Ya. O fa tai lava mo le mau. Au le mau ngi si mo le mau wala o fenga no fo ru ka ki le fai ka. The Trinity, Io Ia pela tu langa na yo te fia fore le wai. E mo ke Faasoa ma rapai, mo ke ka ngo fole. On sila tu langa. E mo mai tofto foi na lava lo langa fa ke Cristiano. Ia. O tono mantuo e o tangata ia mo te ngalulu e. O tangata le te tonu ia Yesu po whaatanga. A fesili mela le yu te ia oe. Are you a Christian? Pe fesili mela Mosalemi po o se ke Cristiano. O nga Italia tula ia le sa. Whaki oe o ke Cristiano. O le mau foi la tama ia tu lepa. Ka ngaka la le muli multa ia Yesu. O tangata la ia lau te whaanoa mo la toni wha. O mea umala tau Yesu. Expect e ka mai e ka ngo reflect mai a oe. Whamaonia e lola ia lau definition o le Christian. It's a Christ-alike. O savari. O kere koe savari la o se tangata hore e re ngata o Samoa. A o au o le suiva ai o Yesu Keriso lono wingi. E te tau o le whaakeriso le talanoa. E te tau no whaakeriso le amio. E te tau longo winga. E wale ita, e alofa le alapi, alofa le Utaya. Ma le whaatumutumunga, o le angalua le ngangpa i o le tua i anganga o tama i o. Pera tu, kusala o la uiala o langa i tuto Ierusalema i aso uma. Ua matua i tofu whaatuatua. O le mokwa i savari la wad whaakua. Ma le taditonu, e le ngata o o Samoa, ai alu o oil suiva ai o le li whaola. A me sale tu whaakirisiana. Live like Christ. Christ. Yeah. Christ-alike. Fe menga wa ia yuso. Fatai tele, fatai le tua moni. La seti seta so li lumana. Ya e fo i ura fanua. Te mna fa misital ta noa. Au e sau fa i mai i se no fuanga i longa tu spaia. Ai manga orive. Ya, mana ia. Ta la so ta ia tu pea. Le ua tā le fia, le ua te ale titi ale ono. Tā la se fia i te mine i Ierusalem. Ierusalem, te mi pe lova vea Ierusalem. Le ua te ale fitu ia mātou ni Colorado. O tae au le tūla e lua la waa. O te toi fo i ai. I olo pō muli ne. Te alo pai. Ia, le voile nei tū. Ia ua whaanoa fo. Ia ai. Mawalunga alfa tutua ma tonu ele tula fo i ele tua ia mo fa le vai vasa mo tulanga pena ia comfortable la vonele ko confident na lo lo ia pele afa pe to fia ele tu talo Ierusalem mai fa wa le o unanga i ona tangata lau fanua mo tulanga pena ia tatia i no ka ko tala vonele Yesu fo mai tatia lo ainga tatia o matua ai amo ko sen mo matua tua tu le ia ngal mana Intala nga yelo toto sa pan. Manai yo ia mafutaina lo ia totono na lo elisa eletua. After yo nadia watu mamod mawina ia le tantonunga o tangata. E uia na to ala titi le pasene totonu o Ierusalem. Keusiana. Na lava lo fai oi masui o tatu umalava ile na nu o tau sinio i ele la lolangi atoa. Ia te tonunga ua ta pa i mai le fai unga ta po kalame. Batula pa noa e te saunoa mai. Ia ave sau tala fa malosi tatu watu nu lea lua fe sasi ma fau na tau te lelang mangoina i salae. Ia ma
e Faasoa fo mai Faato family tatu nu mai Faalolo. Ia, kaftela mo lo no. Ia, si watu no pelo Samoa, o ai lava se tafa o mo mai nei Faasoa po nei fatata nonga. O tātou o Samoa, o tātou o Israelu o le whenga inga fō. Israelu o le whenga inga tuai o tātou o Israelu o le whenga inga ko. A tātou tō ai tuai tātou tala Faasoa pito, tala tō, tala whaangongo, o tātou un whaakirisiano ina, le Pasifika atoa. Na o Samoa la tau tele fasiotia se tulope la te aia se missionary. O tātou lenga sa mo le upu vole do palang. Dia le walu ato le ta o tātou pa vai fa me ka ko. Ale langi kus. O talanga te titulo ye te no foto su e na tua. Samoa o le atu no tofi. Le atu te tala no pa ka ko tu ita tu tanu. Man to fo e tu da afaita to fa lo longa. Ka kiali lunga, tulonga le langi malolo. Ngaso ka kiali me tau le tua. O nai te loi o tātou e, o tātou tangata whitwhiria, o tātou yo, ia male melo na lua, bainga lo na lua. Tātou ala tinu na watu i siamani. Ele yalwa siamani se sia, ia o aku ia falani o ngai lua New Caledonia o Tahiti. O Britania o atu Amerika ia. Anga o Samoa ia le sisifo ia watu tu tātou Samoa sai. Tu langa ka kilo wa. Ia wate lo tangata yu te. Ia tu langa pena. Ia le lai e tele ia pe vala ma kolasni, the Schmidt, the Swalker, the Swanky, isi tu langa pena. Siamani. Ia siamani uma, ia lai folo tilo. O feto no sa o toto le tato. De kilo fungale. Ia ele ngata ina o te fa malo si pe e lo langa fat tu o Samoa. O aso ia tu la pole me tonu le ton fatu tu mon o le tan tonu ai le vaio. That's a true faith. Yes, how mai tatu tu a. Ia pangale ono o le o fatanu le tasio fa perfetanga ia po se tasio fe mai. E tu mau fa vai a ye swing. Ia la mai swing. A tu mau tatu fa vai. Ia ka ko kausisia e tatu fulan ka ko upset. I swing. Onga le o ka ki a pisi fa perfetanga nei mo tatu Samoa. Io. O por que ia o por que pala. Yeah. Mon we atanta pa. Aka ko ia por que fa Samoa o le ava fatfata malanga ngana. That's how we solve our problem. Have a conversation. Tala noa tatu fafita. E fo ai tatu. O era me tu langa na ia fulele. Ia tu fang mai. Ia ai wala ave ful titulo mai fa fu tu langa pena. Ola afia e fulta. O tatu ia pelo tau. O Samoa la tu tofi. Ola si foi tu langa tu lepa me sia ia awa onga i pe o malua. O piula ia le se foi a isia o fungale e mana ia wale te fata usanga ia ma onga pe mana ia le insert ai o le trip in the Holy Land in the last year of the study sa o nga o nga study na sa mola ia le fu o mai lo malanga ale fata fit ka to wolo le o inga fa mai luka o ina fa mai mata ia ngala ko le e preach e ma ko ia nga tasi ko ale o nga foi la e fai ngo pia le o le nganga wa pe ia se ubai o te o nganga ia tele nta to fa ma si mungan ai fafta tele la va mo lo no fafta tu sa mo lo tapu inga fafta mo lo talo io le ala vai wa ata o le foi le o le Manuia io Samoa ia e o tato lima mo tato tangata ia me se le tu so fu o lo fa vai lo tato tu o vai e porti Polo was the face tonu o ta pa masara anga ya me se foi tonu a inga matulanga fa pena yo o misiona ia ti Apollo fa me sa ngoi fa le anga fasiot e ki kan ke fa peta ta pone o ngoi o fa kala pu matulanga pena le ai tu mau pele upole tu na kan fa ki Apollo ngoi es of time lo over no fa time foi mo la o fionga tu sai foi mo ta por kala melene aso fa mo ni tele le tu e pa tonu alta tu ngata le fai tau wangka lai mai lunga i oi whewhia, i mong olive. Ia, se tau puleola, talo pele tua, se ma mai se tainu. Ia, kat kongai, whatau nua ango mea tau le tua. Ango i mea poila ia se stulanga, e tau lon mea tau le tua, vore le di e lon sofa pa ia. Ta tonu malo wha mao ni e tau nu. Ia, tala te foi mo oe, ia me se foi ale. E nei tau sang fōi, a inga whenga i matutu minga lunga whamani e tele le tua, ia oi la sunga. Ia me se foi i pa anga, o e la tau foi mo
munta i la plata tene mo la no fa Manuia le tu ya Samoa ya me se tina so ainga ya ma na yo so ko ya o pena na mata mai pe mo me fo nei fa salonga ia le ni mana moni o te tatongo tonto tino ma ano le fionga le di pale ia me sa fa ma dia ngai ta i ora tu o le uso to tino ia te oi man fala ia a fa fe a fo mai le se fo capeneta mo fa nga malo tu mau pelo fa vai le tu malo fa tu le ai se me te pole e te tala le tu fa tu a fo lu tawo va ti ati oi le vai tengu tu lang fa pena ina fo to fo ina ia lo fa tu o Yesua ye fa mai ona no to mo lalo alo ia le tala fo ma sa ina sa no fa mai ta ia lalo pele asa sauman ona ina ma wai malo ai Manuia fa Manuia le tu le fionga le palemia se tato malo Samoa ka peneta ia fa pe fo le alo tato malo tu tato tu mai maunga te tele se tau lava se pito titi ia lo fangia le tua ia la na a lo fa lungo Samoa ia wa lava fa fitau ni wa uma tu na pena e le tu la fo ia le tua Samoa talo atu talo mai fo ia fa Manuia tele ale tua lo fa tele lo fionga fita alo fangia le tua lo tu fo ia tu la so taiao Manuia fa Manuia tu fa Manuia tu sang fo lo fa tua man ko alo fa tele tu yeah God bless. Oh God.